Zdravo, ja sam Zdravko Gavrilović, poslastičar. Danas spremamo jednu poslasticu sa dugom tradicijom, urmašice. Urmašice su orijentalni kolač koji se tradicionalno pravi u Turskoj, ali i na ovim prostorima. Uglavnom imaju oblik urme, po čemu su i dobile naziv, a često se u sredinu urmašice stavlja orah. Osnova svih urmašica je sočno testo. Ostanite sa nama da pogledate kako se pravi. Potrebni sastojci za testo su 250 g Dijamant Classic margarina, 2 kašičice šećera, 100 g jogurta, 2 jajeta, 425 g brašna, 1 kesica praška za pecivo, orah i jezgro i 1 jaje za premazivanje. Kad sjedinimo sve sastojke, ostavit ćemo testo da se odmori u frižideru. U međuvremenu pripremit ćemo sirup kojim se urmašice zalivaju. Potrebno nam je 1 kg šećera, 1 litar vode, 1 limun. Ovo kuvamo dok ne provri, a potom još 10 minuta na laganoj vatri dok se ne ukuva. Od ohlađenog testa smo napravili loptice koje smo potom oblikovali u elipsu. Premazujemo testo jajima i stavljamo polutku oraha na svaku. Sve to pečemo na 180 stepeni oko 15 minuta. I kao posljednji korak, ispečeno testo prelivamo sirupom. Za najbolji ukus, moj savjet je da urmašice prenoće bar jednu noć u frižideru. Prijatno!